Assalamu alaykum jirsuishi yaqin do'stlarimiz. Muzikal aqıtlovlar topshiruvini boshlaymiz. Mikrofon oldinda topshiruv muharriri Ramila. Bizning redaksiya Nafisa Papakorovani qitlab bek ko'p xat oldi. Mana uning birinchisini o'qiymiz. Esenmisiz? Bizning dunyoda eng qadrli, eng go'zal ati bilan ani Pakorov Maqsum Ibrohim o'g'li ham Pakorova Nafisa Kashaf qizi Shupral rayoni Yangichiqala ovulida tug'ib o'sib, shunda turmush yo'llarini birga boshlab jiberadilar. Hozir Ulyan shaharida g'imir etamiz. Biz ularning bolalari 4 qizlari eng qadrli ani bizni 60 yillik yubileyi ham 40 yil birga g'imir etulari bilan qutlaymiz. Yani biz bizning qadrlab estirgan, yasharga kish ham dard bergan aziz kishimiz. Quyindirding sen, kiyindirding sen, so'nggi kesangni izib berding sen. Tin yiqlarni qoldirib terbatding sen, qo'libizdan tutib bog'chaga iltding sen, o'qitding sen, zo'r bilimli kishi bo'lag'iz deding sen. Yani biz ko'z nurimiz. Ming rahmat senga bizni kishi etganing, bilim berganingiz uchun. Burishlibiz sizning olda. Top tishirmaymiz sizning yuzingizga. Quyosh g'imiri tilaymiz. Siz bo'lganda iyi biz nur shesha, yemli sizning bilan. Peshli biz, quvonamiz, yuvanamiz sizning bilan. Sog'lik sizga bersin Xudoy. Aldagi kuni bizda yo'l yoqtisi, moyoq bo'lib turig'iz. Sen to'dirding yani bizni, shushu motor yoqdi dunyoga. Quvonamiz bizda sizga qarab, ati ani bor bo'lganga. Rahmat bizdan sizga ati ani, biz o'skanda ko'pni ko'rgansiz. 4 balani o'stiruv yengil bo'lmagandir, oni bari o'zingiz bilgansiz. Ani biz hurmatini Xaniya Farhi boshqaruvida yolg'iz balan degan ijrni topshirsangiz, biz bek shod bo'lar edik. Ingizgi tilaklar bilan bolalari Venera, Rimma, Go'zal, Lena shunday to'lqinlantirg'ich motor ishtarakli xatga javob etib, muzikal bo'lak yo'llaymiz. Nafisa opa, bayramingiz muborak bo'lsin. Alandağı yalnız balan enkeyinde iste düşürdü. Anın David yazmışları, WhatsApp'ları, sağışları, başı şuşu balan şikeri. Anın David yazmışları, WhatsApp'ları, sağışları, başı şuşu balan şikeri. Ülkeyimni görgen zaman balanlarga qarap turam. Geçirdiz meni balanlar. Görüp qayğamen gazaplar, üstürgenler bizni alar. Hazır indi yalnız qalganlar. Göz yaşlarım sürte sürte, bizni sog'inib küte küte, yaşavlari jingil deysingmi? G'imir bo'yi kutgandan kam, kishir agar kishiralsang, o'zimda bolam sikilir. Ömür boyu kütgenen kem, kişir eğer kişirelsen, yüzümde balan sikilir. Mutlu aşık göz yaşları, güye balan delgeçleri, kirpigimde tuğap bağlanlar. Enkeyimni görgen zaman balanlarga qarap turam. Ağlayım iken meni balanlar.
Әнекәйімні көрген сыман балаларға қарап тұрам. Аңлыйм екен мені балалар, аңлаңызшы мені балалар. Ульяновск шәһәрендә яшәүче безнең ичендә иң кадерле булган апама Покрова Нәфисә Кәшәф кызына 60 яшь дип башлана икенче хат. Кадерлебез безнең, котлыйбыз сине апа туган көнең, юбилеең һәм 40 ел Максут абый белән бергә яшәгән көнегез белән. Сезгә озын гомер, бер шулысыз аяз көннәр саулык телибез. Дөньяга китергән 4 балагызның, оныкларыгызның игелеген күрергә язсын. Гомерегездә төрле чаклар булгандыр, яхшысына караганда начаррагы күбрәк булгандыр. Шуңа карамастан 4 баланы тәрбияләп, барсына да белем биреп, кеше итеп үстердегез, сынмадыгыз, югалып калмадыгыз. Авыр минутларда туганнарыгызга ярдәм кулы сузудан тарсынмадыгыз, булыштыгыз, ярдәм иттегез. Барыбыздан бик зур рәхмәт сезгә. 60 ел кеше гомерендә бик күп түгел, ул бик тиз узгандыр. Аз булса да тормыш барышында маңгаеңа сырлар сызгандыр. Картаймасын әле син апа, чәчләреңә шал керсә дә, йөрәк белән күңел яшь бит әле, әкрен генә үрләргә менсә дә, гомер буе ясын иде, апа диеп дәшәргә. Бирсен Ходай аяз көннәр бер кайгысыз яшәргә. Апа хөрмәтенә Зәйнәп Фәрхетдинов башкаруында пар дөнья утында яныгыз дигән җыр тапшырсагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Изге теләкләр белән сеңелең Фирүзә кызы Рәйсә. Хөрмәтле Нәфис апа, эфирда башкарылачак җыр бары тик сезнең өчен, сезнең юбилеегызны котлап башкарыла. Ходай сезне тигезлектән аермасын. Тамшылар тамшыға жиыла, елғалар елғаға қушыла. Парлашып ұшушы құшыларының қанаты бәбіті құшы була. Ғүмірінің асылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялғызлық утында янмағыз. Ғүмірінің асылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялғызлық утында янмағыз. Шешкелер шешкеге үрілі, судағы балықлар да бірге. Яратқан ишіңіні табарға, яралған әр бір жан бұл жерде. Ғүмірінің асылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялғызлық утында янмағыз. Ғүмірінің асылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялғызлық утында янмағыз. Йөрәкләр йөрәккә тартыла, күңелләр күңелне чакыра. Яраткан ишеңне табарға, сайланма бәхетең хакына. Гомернең асылын аңлағыз, яраткан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялгызлык утында янмағыз. Гомернең асылын аңлағыз, яраткан ярларсыз қалмағыз. Бар дүния утында янығыз, ялгызлык утында янмағыз.
yanmağız. Ömrünün asılın ağlağız, yarattan yarlarsız kalmağız. Var dünya otunda yanığız, yalnızlık otunda yanmağız. Var dünya otunda yanığız, yalnızlık otunda yanmağız. Yalnızlık otunda yanmağız. Nafisa Pakrovanın yubileyi bilen kıtlap yazılgan xatlarını okuna devam etəbiz. Hürmetli muzikal kıtlaular tapşırığı. Biz özümüz Şüprel rayonu, Яңа Şıqalı avlunda tuğup üstük. Hazırgısı vakitte Ulyam şəhərində yaşayız. Bizning qadrli apabızga Pakrova Nafisa Kaşaf kızına 19 mayda 60 yaş. Endi Pakrov Maqsud İbrahim oğlu bilen birge yaşavlarına 40 yıl tuldu. Apa bilen abi motor tatu oğayla bulup, motor tırmışta yaşap, birsinden birisi motor akıllı 4 bala österdiler. Onlardan her kaysına bilim verip, tırmış yoluna ayak bastırdılar. Kıtlıyız Sina apa yubileyin bilen, Xuday sizge isenlik, sağlık, şad tırmış versin, yolunuzda giller össinler. Uzun ömür Xuday versin sizge, sızlanmasın ayağı kulağız, sağlık, selametlik bilen ötsin, sizning algı tırmış yolunuz. Üzün jitiz buldun bik uңғанда, bitinişler kile kulundan, her şak tabınların sığılıp tıra, utlar şığa yergen yolundan. Gümür ütsin eyde şeş ağarsın, tek yürekке qırau düşmesin, yaşagen sayın yaşisi kile, tek koygız hasret kile görmesin. Yaşa apa koyum kolgan gümürünü de, gül şatlıkta koygu görmişe, zor bəxtler sina tanıştırmış, yaşa aru talu bilmişe. Apa bilen abi hürmetine, Resim Nizamov başkaruunda "Sin ömür ağışlarım" degan jırны tapşırsagız idi. İngizge tilekler bilen hem tiran ihtiram bilen Melika apam, kiyögüz Rifkat, singling Feyze. Nafisa apa hem Maqsud abi, sizni yaratuvchi tuğanlarınızdan izgi tileklerini hem muzikal bülekni qabul etib alığız. Yarsın, battı taşıt var suları. Sular indi yazının şaşıp yar suları. Battı bizinin var üstünde kalgan izler. Battı yalan iken birge salgan izler. Sağışlarım silmine, sağışlarım silmine, şadlığıydı, yuvaldı tabışlarım silmine. Sular ağar, aylar ağar, yıllar ağar, sular ağar. Aylarının da, yıllarının da, sularının da ağışından izler, bala izler, bala. Ağışlarım silmine, sağışlarım silmine, şadlığıydı, yuvaldı kavuşlarım silmine, ağışlarım.
Дағы жерге қарлар ява Бүтін нәрсе қалған түсілі бар астында Айлар аға, еллар аға, сулар аға Сине көрем айлар, еллар ағышында Ağışlarım Sinminem Sağışlarım Sineminim Şadlık idim Yuvaldı tavışlarım Sinmenim Ağışlarım Тапшыруыбызны дәвам итеп, Нәфисә апа Покрованы юбилей белән котлап язылган 4нче хатка күз салыйк. Хәерле көн, исәнмесез. Татарстанның Чүпрәл районы, Яңа Чыкалы авылында туып үскән иң олы апабызга, Покрова Нәфисә Кәшәф кызына 19 майда 60 яшь тулды. Ул гомеренең 40 елын тормыш иптәше Покров Максут Ибрахим улы белән бер сукмактан, бер сулышны сулап, бер уйны уйлап бергә батладылар. Тормышның ачысын, тешесен татып, бөтен авырлыкларны үз өстенә алып, 4 кыз бала тәрбияләделәр. Барысына да югары белем биреп, инде хәзер ул балалар әти-әнисенә мәрхәмәтле булып, үз аларында торган бурычларны үтиләр. Котлыйбыз апа юбилеең белән. Сезгә саулык, тыныч аяз көннәр, кайгы-хәсрәт күрмичә, бергә яшәүегезне телибез. 20 яшьлек авыл кызы, чыгып киттем сезгә барырга. Биек таулар аша ерак юлны якын итеп, абый килде каршы алырга. Апа, бүгенгедәй күз алдымда, минем өчен янып кигәнең, төн урталарында мин эшләгән җиргә каршы алырга килгәнең, күзләремә карап, чәчләремне сыйпап, яннарыма килеп утыра идең. Я сеңлем, ничек эшләп кайттың диеп, тын да алмый тыңлап тора идең. Мең рәхмәт сезгә, апа, онытылмас изгелекләрегез өчен. Шуңа күрә Алла биргән сезгә саулык, байлык та, матур тыныч тормыш та, кызганмаган кешеләрегез өчен. Мәңге яшә, апа, яшь булып, туган йортыңда ям булып, һәр кайсыбызга үрнәк булып, авыр чакта зур терәк булып, хәерле изге теләкләр сиңа. Килдек бүген сиңа, апакаем, төрле җирдән бәйрәм итәргә. Юбилеең көнне сине мактап, матур теләк теләп китәргә. Сине яратучы кияүгез Ринат, сеңелең Мөнәвәрә, изге күңелле Нәфисә апа һәм киң күңелле Максут абый, кияүгез һәм сеңлегез сезнең бәйрәмгә музыкаль бүләк итеп, тиздән шәһәребезгә үзенең яңа концерт программасы белән киләчәк. Фәния Фәрхи башкаруында бир кулыңны дигән җырны сайлаганнар. Рәхим итеп тыңлагыз. Bir kulağında Eyde ayga minik Kurettin mi aydan yol düşken Biz barasın Yaktı aylı yolga Güller bulup yıldızlar üsken Biz barasın Yaktı aylı yolga Güller bulup yıldızlar üsken Bir kulağına Kullar kulda bulsun Bizi jırlagan jırga eğlenip Oy yıldızlar qarab gülürsünler Yazım aşılarına birge beyledik Oy yıldızlar qarab gülürsünler Yazım aşılarına birge beyledik
Köşülü kullarına tutunur Yollar dik tez uzan yollarda Süyü kalsın yakın nur bulur Yollar dik tez uzan yollarda Süyü kalsın yakın nur bulur Çok eğlenir Мәңгі бірге bulursun Yazmışlarını бірге bəylədik Мәңгі бірге bulursun Yazmışlarını бірге bəylədik Yazmışlarını birge beyledik Yazmışlarını birge beyledik Әмнәшираттагы хатны Җавид һәм Зәфия Шакировлар башкаруында күп булыр авыр сүз әйтүчеләр дигән җырны сырап, үзенең 19 майда 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Шөпрәле районы Яңа Чыкалы авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Ульян шәһәрендә яшәүче Покрова Нәфисә Кәшәф кызын тәбрикләп, кияүләре Фиркат сеңлесе Әлфия безнең редакциягә шундый хат юллаганнар. Кадерле апабыз, котлыйбыз сине туган көнең. Шулай ук Максут абый белән 40 ел бергә гомер иткән көнегез белән. Сездән дә бәхетле, шатлыклы кешеләр юктыр бугай. 4 күзегезгә 4 балагыз бар. Аларны сез армый талмый үстереп, олы юлга чыгардыгыз. Бүгенге көндә алар сезне йөрәк җимешләре кебек каты искән җилләрне тидермичә кадерлиләр. Балаларыңның сине яратсыннар, әни диеп зурлап торсыннар. Оныкларың шатлык иләшсеннәр, синең кебек уңган булсыннар. Күңел күгез һәрчак аяз булсын, читләп үтсен кайгы сагышлар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? 60 яшь ул гомер менә, синең кебек шибәр, яхшы кешегә. Кыдратыбыздан килсә бирер идек, тагын шуның чаклы абый белән яшәргә. Нәфисә апа һәм Максут абый, хәзерге минутларда сез туганнарыгыз, дусларыгыз белән мул табын артында җыелышып, безнең тапшыруыбызны карыйсыздыр. Туганнарыгыз бик күп икән. Киләчәктә дә шулай күркәм гаилә булып, тигезлектә озын-озак яшәгез. Ә хәзер эфирда вәгъдә ителгән җыр. Бәйрәмегез мөбарәк, табыныгыз түгәрәк булсын. Başında üzülüp düşken yaprak ebek duyam Mini yazmışımına şırıyı atsın Şırılap utsın ömür şır düzeltir Bulgan yalğışını Yar
Kufular günleşirler Arsız ey düşeler başında Devran yollar yullap alıp gider Ellem ayılarga Başımda jırla başlayım beni Jırla yollar girem sayılara Kufular günleşirler Arsız ey düşeler